Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanele. Yeah, of course ni mi ta like kokwana Afrika leyi nga ta yi linka na Hosi Ngome The Post. Kahle kahle swi ta vheta swi hi nyika chance hi discuss about project leyi ya Hosi Ngome The Post. Yeah, so ka sungula of course ra 30 ta November ni fike ni nghena ka akhawunti ya kokwana Afrika so hinkwenu ni xo ku na yi tiva ma yi tiva mos so it's Africa chavelela ra bava ni fike ni kuma ku yi fike yi endla a live video so hi ta sungula hi pfula this live video and then from there ni ta hi khe hi vulavula vhele Jamali. Yeah, hayi. Dwa mali. Ku dwa mali. Le ku teka mali ndla swilo swa street. Ila Mr. Wari mali queen. Ai di meni du mesa ntuku. Ai. Ntuku. Bosa hina na wena. Yimela we Mr. Post. Ekufakana na sound la ku twa kahle ku ri bashi ya kwini. Pa. Yeah. Shini bukuru kumukala kiasi. Ai. Mfana ndo angeni chu. Bamalume ba 2000. As a vedo a ku ri busy black kha ku vekelwa sound I'm not sure ku sound leyi movha luwa wa mani hambi ya yona or ya bra kona mara hina hi focus ngopfu kwalaho ku hayi yi ri ready for yena Hosi Ngome The Post. So of course swi ni tisa ka question ya leyi nga kona vhele ku njhe Hosi Ngome The Post ya humesa na hi ti 1 ta December because it's quite confusing, it's very confusing ku nga kha ku endleka yini because hambi Solugezani Lugerelo ni n'wi follow-aka swinene a kombisini hi ti 29 ta November ku breaking news today late xavani data ku #nhlawula ku 1% yi le fonini ya n'wina so loko ni yi hlaya this post ya Solugezani Lugero it looks like swi loko a hi ni ta ku Hosi Ngome The Post yi nga va yi kha yi lava ku endla a live video yi kombisa ku hayi project yi le ndleni so a swi clear guys for now ku if project yi ta ya huma hi ti 1 ta December or kanjhani it's not clear i swilo leswi nga ku tumbeleni swinene I don't know maybe ya ha ta huma we never know but swo ndzi na ku maybe a ya humi hopefully mi ta ni kuma kahle because ni ka siku ra namuntlha of course as you can see Hosi Ngome The Post yo fika hi vona posta tigigi so in overall I'm there it's more like until ni nga hlamusela njhani it's more like as if you ka yi nga humi musimani kuma yana hi ku a na ha yi twisa ku loko ku ri yi fike yi huma album se Afrika ku na yi kha yi phusha swinene ku last time loko yi phosa hi album Hosi Ngome The Post as you can see kwalaha ku ri 5 days ago laha ku ri ti 25 ta November musimani twisa leswi ni zamaka ku vula swona so maybe yi ta huma a ridzi kumbe yo lava ku juma kunene Hosi Ngome The Post. Okay, I pfumela guys ku it's a bit unusual ku yi nga va yi gine ku va yi posta hi swona hi ti 25 ta November yi kha yi huma hi ti 1 like mani kuma yana so a ridzi kumbe yo lava ku juma kunene yi ku pho I will never know unless if you want the plans to yi lava ku cinca date so hi ta hi kha hi updatisa sweswi loko yo huma hi ta fika hi endla video yin'wana kambe vhele hi kombisa ku so album yi humini hi ku sweswi for now I don't know what's happening hi leswo loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Bob Chalk.